Sambatsanu, welcome to week 2 of our topic of the spiritual teacher from the Discovering Buddhism program. Sambatsanu өнөөдөр багш буйны садан гэдэг сэдвтэй энэ танин мэдхүн буддизмыг танин мэдхүн цуврал хичээлийн энэ багш буйны садан гэдэг сэдвийн 2 дахь хичээл орох нэ. So we'll just start with a very short breathing meditation. And then we can set our motivation and continue with the talk for this evening. Хичээл хайханд бүгдээрээ нэг амьсгал дээрээ төвлөрөөд сэтгэлээ тогтоочхоо тэгээд түүнийхээ дараа ямар санаа сэтлэр номыг сонсох юм бэ гэдэг төрүүлээ тэгээд хичээлд орцгоё. Okay, so just adjusting your posture, ensuring that your spine is nice and tall and open, shoulders are relaxed, arms curved a little out from your body, and your head is centered. Нурууга цэг шулуун суугаарай. Хоёр мөрөө сул тавь. Гараа за биесээ зайтай дугууруулаад. Start by dropping our attention into the trunk of the body and just observing the natural movement associated with natural breath, not changing anything. Толгоо цэг барина гэсэн тэгээд анхаарлаа биеийнхээ их биен дээр авчи тий. Тэгээд амьсгал орж гарахад их биен дээр хаана нэгтэй хөдөлж мэдэгдэн тий. Тэр хөдөлгөөн дээр анхаарлаа тогтоож байраа. If your mind is pulled away by some kind of distraction, which is very common, simply note distraction, let it go and come back to the movement just for another minute. Бидний анхаарал хамархан сарнаад тий тогтож байгаа орон дээрээсээ орноо алдчихсан байх нь хэлбэг байдгаа. Тийм учраас тэр болгонд буцаагаад анхаарлаа тогтоогоод байгаарай орон дээрээ. And then we can let go of our focus on the natural movement of the breath in the trunk of the body and shift our focus to the opening of the nostrils. Одоо их биен дээрээс анхаарлаа аваад хамрынхаа үзүүр дээр авчиръя. So here we continue to allow the body to breathe naturally and observe the touch of the air as it enters and leaves at the nostrils. You might notice it at the nostrils, you might feel the air just at the upper lip. Wherever you can notice some sensation, put your focus at that point. Амьсгалаа өөрчлөхгүй ертөнхөөрөө амьсгална. Тэгээд амьсгал орж гарахад хамрын үзүүрийн эргэн тойрондоо эсвэл уруулын дээхэнтэй юу хаана агаар хүрлцэж мэдрэгдэж чинь тэрэн дээр л тогтох нь тэр мэдрэмжээр.
And you can relax your attention from observing the air entering and leaving the nostrils. Одоо хамрын үзүүр дээрээс анхаарлаа авъя. And a very important step now to pay our attention to is our motivation. Why are we here? Одоо яагаад чухам энэ дээрх болов, яагаад ном сонсох болов гэдэг өөрийн санаа гэж. And so as we briefly introduced last week, the spiritual teacher is actually one of the most important, if not the most important, relationships that we can possibly have for seekers on a spiritual journey, especially those in the Buddhist tradition who want to achieve the final goal of enlightenment. For this we need to find, to be devoted to follow perfectly qualified teachers or gurus. Энэ өмнөх хичээл дээр бүгдээрээ энэ хичээлээ эхлүүлээд тэгээд энэ багш шавийн барилдлага гэдэг бидний энэ амьдралд үнэхэрийн чухал барилдлага юм аа гэдэг. Яагаад ялангуяа өөрийн сэтгэл оюуныг хөгжүүлье гэж байгаа тийм. Шишин номын үүлэг бүтээ, номын мөрөөр явъя гэж байгаа энэ хүнд болвол энэ багштай байна гэдэг бол үнэхэрийн чухал зүйл юм аа гэдэг талаар дурдж ярьсан. Тэгээд ялангуяа бурхны шишинд бол тийм бид нар гэгэрлийн хотогт хүрья гэж байгаа. Тэгэхээр тэр зам мөрөөр замнахын тулд хөтөж багш зайлшгүй хэрэгтэй юм аа гэж. And so then in setting our motivation, because we can acknowledge that we've either met or we're still looking for, waiting to meet our main teacher or other teachers along the way, but the main reason we're trying to hold in our minds is that of bodhicitta. And of course we want to attain enlightenment so that we are free of all kinds of suffering, perfectly happy, more importantly that then we're a fully qualified person to lead all of the mother sentient beings away from suffering, which is the really main big purpose of our human life. За ямарваа ламбагштай болох өөрийн язгуур үндэсний ламбагш байна уу эсвэл одоо хин нэгэн багш чав орох тэргүүтэнд бол дандаа бод сэтгэлийг агуулах хэрэгтэй юм шүү гэж тэр хамгийн чухал юм аа гэж яагаад гэвэл өөрийн сэтгэл оюуныг хөгжүүлээ тэр багш чав ороод номыг бүтээснээр амьтан болгоныг тэр бурхны утгад хүрэхин тулд би өөрөө бурхан болёо гэсэн тийм сэтгэлээр л багшд чав орох хэрэгтэй. So at this point, if you have already the familiarity, you can recite quietly to yourself or in your own words the Refuge and Bodhicitta prayer. Otherwise, we can think that we're going to listen with an open mind to learn about this particular topic, and then may it not only benefit myself, but also may it benefit my whole journey on the spiritual path in order to be able to liberate, free all mother sentient beings. This is the best altruistic motivation to have. Аврал одуулж байд сэтгэл төрүүлэх залбирал нь одоо цээжсэн хүмүүс, цээжтэй хүмүүс бол тэр залбирлаа өөртөө уншаарай гэж байна. За тэр залбирлаа одоо цээжээр мэдтгүү болвол утгыг нь өөртөө бодъё тийм ээ. Би хамаг амьтныг бурхны утгад хүргэж хөхийн тухайтад өөрөө бурхан болохын тулд бурхан ном хувиргын чуулганд аврал одуулъя гэсэн тэр сэтгэлийг одооч агараа төрүүлээрэй.
Then you can relax, having set the motivation. Please be comfortable. Хангас сэтлээ сатар төрүүлсэн болвол одоо бясалгалаа өндөрлөё. Okay. So I wanted to clarify something from last week. I made a mistake about poor Mr. Trump. I blamed him for something that wasn't correct, so I want to make amends. And actually, the quote we were talking about was, we were talking about empathy and compassion at the time. And so I said to Mr. Trump said that empathy is not necessary. So it was actually Elon Musk. So I will read. It's very short. And so Elon Musk, his quote is, "The fundamental weakness of Western civilization is empathy." So fundamental means the basic, the foundation, the very root of empathy is our weakness. Түрүүний хичээл эхлэхээс өмнө түрүүний хичээл дээр нэг алдаа гаргасан байна. Тэрийгэ залруулъя гэж бодлоо. Тэгэхээр Трамп ерөнхийлөгчийн хэлсэн үгийг би нэг иш татчихсан гэсэн. Тэр Трамп хэлээгүй. Илон Маскийн хэлсэн үг байсан юм байна. Тийм учраас алдаа гаргасандаа хүлцэл өчөө. Тэгээд энэ дээр Илон Маск юу гэж хэлсэн гэхээр ерөөсөө өрнөдийн ертөнцийн суур алдаа нь юу вэ гэхлээр бусдынхаа нэгнийхээ зовлонг ойлгох гэж хичээдэг тэр сэтгэл юм байна гэж хэлсэн байна шүү дээ. So may he on his life's journey learn that empathy is not a fundamental weakness, it's actually a fundamental strength. May this be possible. We can wish for that. Суур алдаах суур одоо сул дорой байдал нь бусдынхаа зовлон нэгнийхээ зовлонг ойлгох юм байна гэж Илон Маск хэлсэн байна. Тэгээ багш тэр хүн энэ амьдралыг одоо зовлон багтаа тулаад тэгээд гол нь сул дорой байх нь бусдын зовлонг ойлгох сэтгэл биш юм байна гэдэг тэр ойлголт ухаарлыг олох болтугай гэж залбирая да. And so then last week we also just talked a little bit about, what is a spiritual teacher and why we need a spiritual teacher. So I was talking about how we can think back through our life and even to this day, how many teachers we've had, starting out with our mother or father and carers, main carers when we're a baby, when we're so helpless, right through to now, how many teachers we've had. So they've taught us very valuable things, very much about how to live. But in terms of a spiritual teacher, I mean, most of the people bringing us up, they don't generally have this knowledge. Generally have the knowledge of a spiritual path, how to guide us. They might take us to the church or take us to the monastery or temple, even though it teaches many, many things, but not usually can be the guide, the spiritual guide. Өмнөх хичээл дээр бүгдээрээ яагаад багштай байх хэрэгтэй юм бэ? Ер нь лам багш гэдэг юунд хэрэгтэй юм бэ? Яагаад чухал юм бэ гэдэг талаар ярилцчихсан гэж тэгээд жишээ татсан шүү дээ. Бидний амьдралдаа ямар олон зүйлийг бусдаас суралцсан бэ? Мэддэг чаддаг бүх юмаа дандаа бусдаас мэдсэн байна. Төрөөл ээж аав маань бидрийг харгалзаал халамжилж хайрлаж исэн хүмүүс биднэрт олон юм сургаж эхэлсэн байна зааж эхэлсэн байна. Тэгээ сургууль гээл ингээл явал амьдралдаа олон юмыг бусдаас суралцсан. Гэсэн хэдий ч гэсэн тэр одоо олон багш бид нар олон хүнээс маш их юмыг сурж мэдсэн ч гэсэн тэр хүмүүс биднэрт сэтгэл оюуныг маань хөгжүүлэх номын багш адилын багш буйны садаа адилын тэр одоо зүйлийг хэлж өгч чадахгүй байсан шүү дээ гэж За ядчил хамгийн наад зах нь магадгүй нэг хийд орноор дагуулаа явдаг юм уу? Эсвэл одоо өөр шашинтай хүн бол сүм хийд рүү аваад явдаг юм уу? Тийм л байна уу гэхээс тэрнээс өөрийг бол зааж чадахгүй шүү дээ гэдэг талаар ярьжсэн. Then we also I mentioned how nowadays there are so many different Dharma books. Why can't we just get a whole pile of books? Why can't we learn from the books? So why is a spiritual teacher so important? Maybe you can tell me. What do you think? За тэгээ одоо бидний энэ цаг үед бол маш олон ном хэвлэл гардаг болчихсон тий. Бид нар номноос маш их мэдээлэл авч олон ном уншаа тий. Олон ном хэвлэгдэж гарч байна. Тэгэхээр тэр номоос мэдчих болох юмыг заавал багшаас мэдээгээд ахын учир нь юу байна? Яагаад багштай байх тэр чухал гэдэг байна тий. Тэгэхээр энийг та нар юу гэж бодож байна? Та нарын нэг үгийг
санааг сонсё гэх. Mhm. 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 Okay. Mhm. Hmm. Mhm. Very good. You were listening. Also, they can clarify, can't they? You know, we read something, we think we understand it, and then we hear the teacher explain, oh, I didn't get that. Yeah. So then they can really clarify it for us, make it more clear, and then we can check, did I have right understanding or not? Very good point. Thank you. If you want to translate to Yeah, she's, for example, even the chemistry classes subjects, you have to have a teacher to have to know all the things right. Yeah, somebody has to teach you properly. But this path to enlightenment is more serious than the chemistry. If you have wrong teacher or if you are wrong understanding, you could go in a different path. Correct. I think I was saying last week, it's an uncharted territory. It's a bit like now people traveling into space. It's still there's a lot of unknowns about it. You know, they're still learning so many things. So with the spiritual path, it's not like everybody travels on the spiritual path. Many do, but a lot don't. So we call uncharted territory. It's only those who have really studied, who have really gained proper realizations that can guide us correctly. You know, we can teach them a textbook, but we can mislead people, as you were saying, man. That's like we could go on the wrong path. So choosing the teacher and why we need this teacher for spiritual path is because it's so unfamiliar and it's complicated. There are many traps, you know, we can go off in many different directions and get lost. Тэ харахгүй сайн хоёулаа хэллээ тэр ихэндээ хэлсэн шүү дээ. Үнэн төтлөх багш гэдэг чинь үннийг өөрөө мэдчих хэвээр гэдэг тэ. Тэгж чиний утга бол тэр багш гэсэн тийм үү тэ. Тэгэхээр яа харахгүй тэр шүү дээ. Бидний энэ нөгөө нэг сэтгэл оюуны зам мөр, номын мөр гэдэг чинь бид нар танил биш бүр шүү дээ тэ. Хаана яаж хаагуур нь явах юм, буруу тишээ салаа явчихгүй, зөв яг энэ мөрөө алдахгүй яаж явах юм бэ гэдгийг бид нар мэдэхгүй учраас тий мэддэг мөрөөрөө замаараа явж байгаа бол хүнээр залах хэрэг алга ба штэ тий танил замаараа явж байгаа. Гэтэл тэрийг мэдэхгүй учраас хин нэг нь тэр зам мөрөөр урд нь яваад түүгээр оюунаа хөгжүүлээд тэр эрдмийг олсон эрдэм төгсөн хүн биднэрт зааж өгөхгүй бол бид нар алдаа гаргаж олно шүү дээ гэж тэ миний хэлдэг мандах цэцгээ хэлдэг шүү буруу яваадаг бол балар штэ тэ. And then we can talk about a little bit about the weight of this relationship, you know, between a guru or a lama or a teacher, different levels of teachers, you know, and the disciple. You know, once we decide somebody is our teacher, and then the teacher also accepts us as a student, then we've kind of made this like a life or lifetimes, maybe we can think lifetimes of a contract that, you know, I am entrusting my lives to this person because I have really checked carefully and find them to be, you know, a qualified teacher, somebody I have confidence can lead me to where I want to go. So I'll let you say that first, Helen.
Тэгээд энэ дээдийн номын багшаа барилдсан нэг яагаад ийм чухал юм бэ гэж үзээд байна вэ гэхээр нэгэнтээ хин нэгний багшаа гэж үзэх юм бол тий. За язгуур үндэсний лам багш байна уу эсвэл одоо үсэг заасан багш ямар ч төвшний багш байж болно тий. Тэр багшаа гэж үзэх юм бол тэр номын барилдлагаар учирсан багш бол ерөөсөө нэгэн төрлийн юм бас биш байт юм аа гэж тий. За энэ төрөлд байлаа ч гэсэн энэ төрлийг дууссан дуустал багштайгаа гэрээ байгуулсан юм шиг. Төрөл болгоноо даатгадаг штэ багштай тий. Намайг гээрлийн хотог хүртэл хөтлөөч гэдэг шүүд тий. Тэгэхээр дараагийнхаа бүх төрлийг багштай даатгаж чинь гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэр одоо хооронд бид нар багштайгаа гэрээ байгуулчихж байгаа учраас тий энийг барилдлагыг маш одоо чухал барилдлага гэж хэлээд байгаа гэж. So what's the most important, or one of the most important things we need to do when finding or choosing our teacher? What do we need to do? This is a bit of a test, isn't it? It's good to, it's a small class, we can have some kind of dialogue. Цөхөл байгаа учраас бүгдээрээ ярилцаад явъя гэж байна те. Тэгэхээр би бас та нарын санааг асууя. За багштай болёо гэж байгаа л хамгийн түрүүлд юуг ин шинжих вэ? Яаж багшигаа хайх вэ? Ирэх вэ? Do we look at the advertisement and think, wow, she looks really nice. I've heard many things about this person. Oh, I will be that student. I'll be his or her student. What do we need to do? За энэ тийм зар хараад явах юм уу те. Энэ айгу алдартай хүн байна. Айгу олон шавтай юм байна. Айгу хүнд юм одоо ном заадаг юм байна. Айгу алдартай хүн байна. За би ч гэсэн очиж шаварчё гэж тарих уу? Юу харах вэ? Та нар одоо жишээл. Everybody else is rushing to the Gompa or to wherever the teacher is going to teach. Чийл бод сэтгэлийг харах нэ гэж хэлж байна тийм үү? Yeah, she seems asked Gisela about how to find her teacher Lama, and then Gisela said the Lama doesn't have to be famous or attractive or charismatic or famous or have a high reputation, good reputation, but check first if the person has compassion, bodhicitta, and so she would check bodhicitta if the person would have bodhicitta. Good, Sampan. And then also, what did His Holiness the Dalai Lama say? I said it last week. What did His Holiness say? When we're choosing a teacher, what should we do and for how long? Далаа өгш бидрийг хэдэн жил хайгаараа ирээрээ багшаагаа гэдэг лээ. 12 years. Check. And not only checking the teacher, what else can we check? Students. Тэгэхээр how are the students? Лам багшаагаа юу яах шинжих биш. Тэр багшийн чинь шавнар гэж юу н ямар хүмүүс яагаад байна гэдэг нь бас хамт шинжээрэй гэсэн шүү дээ, тий. And so then why we put so much emphasis on choosing the teacher very, very carefully, checking very wisely, carefully, not being in a rush, which in the 21st century is almost endemic. We just have to do everything fast immediately, is because we're forming a relationship that is actually the very core of the search, the path to genuine happiness, and not just for ourselves, but for all sentient beings. This is the most important contractual arrangement we can ever make. Forget about all the money contractual arrangements. This one is taking us to the very end goal of realizing our mind, realizing all of the good qualities and being completely free of every negativity. I mean, this is just amazing. So this is why this relationship is so heavy. Relationship, you might have many teachers, but whoever, you do the same, you check. Usually you'll sense there's one teacher that really pulls you, and I'll say something
that I remembered after last week I didn't say. Yeah. За тийм учраас л одоо шинж гэд хэлээд байна те, урт удаан хугацаагаар шинждэг юм байна. За бидний хувьд 21-р зуунд байгаа амьдарч байгаа хүмүүст битгий яараарай, удаан хугацаа зарцуулаарай гэд хэлэхээр бас тийм амархан сонсогдохгүй л ахaltaа. Одоо ч бид нар бүх юмд л яараал аль болох хурдан л ингээл түргэн л болгочих юмсан гэдэг тийм одоо цаг үед амьдраад байна шүү дээ те. Тэгэхээр урт удаан хугацааны одоо багшигаа шинжих гэдэг бас тийм одоо амархан сонсогдохгүй баха гэж те. Гэхдээ яагаад тэгээд шинжгээд байна вэ? Энэ маш чухлаа те. Энэ нэг барилга тогтчих юм бол одоо маш хүнд барилга шүү гэд хэлээд байгаагийн учир нь юу вэ гэхээр зэрэг тэр багш чинь бидрийг бүр нөгөө жинхэнэ амар амгалан гэдэг юм төгтлөх хүн байна шүү дээ. Жинхэнэ өөрийн амар амгалангаа олоод өөрийн сэтгэлийнхаа уг мөн чанарт хүрээд тэгээд амтан болгоныг жаргахад намайг хөтлөх тэр хүнтэй л одоо учирчих юм бол тэр хүнтэйгээ тэгэл одоо үрдээ гэрээтэй болж ин гэсэн үг шүү дээ. Бидний энэ амьдралдаа байгуулдаг гэрээнүүд тэрний хажууд юу ч биш шүү гэж те. Мөнгө төгрөг, бизнес судалтай 8-ны ямар гэрээ вэ? Тэр бол тэр багштайгаа байгуулдаг багшийн барилгын хооронд юу ч биш юм шүү гэж. And so then I was remembering, I think it was a question that came up last week, was somebody was asking, how do we know which is our main teacher or our root teacher? So I was thinking about, I'm very slow, often I think about things after the class. I think, actually I remember this question came up a lot with the lamas. How will I know, who is my main teacher? And so Lama Zopa Rinpoche and also Lama Yeshe, they would say often, the one who really inspires you, who really leads your mind to Dharma. And even then you might say that's hard, but if you check, usually you can find somebody, when you see them, that's like you feel you want to ask your personal questions. It's not to every teacher that you feel that. You'll feel, this one I really trust can guide me and I want to ask my personal guidance. Should I do this or should I do that or what should I do? So there are a few indications like this, but thinking about who really leads your mind to Dharma. It doesn't mean that others don't, but there'll be one that really hooks you, usually. Түрүүний хичээл дээр за одоо бид нар маш олон багш нартай уулзрал явж байгаа шүү дээ. Тэрэн дундаас яг өөрийн энэ миний үндэсний багш юм байна. Язгуур үндэсний минь багш юм байна гэдэг яаж таних вэ гэдэг нэг тийм асуулт байсан гэж те. Тэгээд надаа хариулж болох юм байсаар хэдэл би жоохон дараа нөө би тэгж хэлдэг байж гэдэг тийм тохиолдол их гард юм аа гэж те. Тэгээд тэрэн дээр багш нараас лам багш нараас энэ асуултыг айгүй олон хүмүүс асуудаг байхгүй. Тэрэн дээр Zopa Rinpoche, Ишил амтан энэ юу гэж хариулдаг вэ гэхээр тэр олон багш нараас ч сэтгэлийг тань хамгийн их ном руу хөтлөж байгаа хүн те. Тэр багшийнхаа номыг сонсхолоор ерөөсөө л сэтгэлд ном л санагдаад байдаг. Номыг л ихэнсэн те. Тэгээ элдв ингээ асуулт асуухлаар энэ хүнээс л нэг асуучих юмсан гэж бодогдож байгаа. Тэгээ асуугаад хариулт нь болохоор ерөөсөө л ном руу л хөтлөж байдаг дандаа. Тэгээд ном руу л те мөрлөлөөл хөтлөж байдаг. Тэр хүн болвол тэгж чадж байгаа. Сэтгэлийг чинь тэгж хөдөлгөж чадж байгаа. Тэр хүн болвол одоо өөрийн зур үндэсний багш байж болох юм аа гэж те. Тэгж багш нар хариулт юм аа гэж. Тэгэхээр бидний сэтгэлийг үнэхээр зөв рүү хөдөлгөж чадж байгаа, залж чадж байгаа тийм хүн л байх нь тий. So that's what I learned and that's what I can share. I want to go on now to look at the qualities of a spiritual teacher. The ideal teacher, of course, the most perfect teacher. And then in Liberation of the Palm of Your Hand by Pabongka Rinpoche, there are 10 qualities that are mentioned. So I'd like to go through those briefly now. And explain a little bit at the end. It's not so easy in these times to find somebody with all 10. Of course, they're still possible, but then there's a few other options. За нөгөө багшигаа шинжлэхээр одоо юуг нь харах юм бэ гэдгийнхаа тэрийг үргэлжлүүлээд яриа гэж тэрэн дээр гэтлэхүүн гарын авлага те Баван гарын бүчгийн тэр Баван гарын бүчгийн гэтлэхүүн гарын авлагад дээр бол одоо бодмөрийн зэрэг шүү дээ те багшигаа 10 зүйлээр шинжнэ гэж байгаа тийм ээ 10 юм. Тэгэхээр энэ бол эрдэм төгссөн багшийг шинжих 10 зүйл байж байгаа шүү те. Одоо бидний энэ цаг үед бол аруулангийн яг бүрдүүлчихсэн тийм багштай уулзрахад бас тийм амархан биш байхаа гэж тэгтээ боломжгүй гэж би хэлээгүй шүү гэж амархан биш байх.
гэж. За тэр 10 юу вэ? So the first quality that's mentioned is that the teacher's mind be subdued. So this really means a mind controlled by pure morality and ethics, living within vows and ethical conduct. So this is why we need to check very carefully. How do they interact with their students? How do they behave, not only in the Gompa, but when you see them in other places? За эхнийх нь номхон гэж байна те. Номхон гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр зэрэг сэтгэл оюунаа нөгөө хэрэггүй ариун шагшаа бодаар боловсруулсан, номхоруулсан гэсэн үг байна те. Тэгэхээр одоо дээдийн ёс суртахууныг сахидаг, авсан сахил санваараа бүгдийг нь одоо сахидаг гэсэн ийм багш байхаа те. Тэгэхээр бид нар зөвхөн одоо нэг дуганд хичээл ном заахта хэд оронд тэрийг биш амьдрал дээрээ ямар байт юм бэ гэдгийг бас харах нь шинжлэх шүү дээ те. And then the second point is that the person be pacified, ideally having some single-pointed concentration, which of course is hard to really know whether the person's got it or not. We can sit here and look like we're really meditating, but we don't know what's happening in the mind. But again, generally there are some ways we can check over a period of time. So having some control and ability to focus and concentrate their mind. So, for example, in conversation, they can kind of keep a thread going for a very long time. They don't lose the thread, and then they don't get all confused, and they show that they have this power of concentration. Not advertising it, but you have to observe. За, хоёр дахь нь амарлангуй гэнэ. Амарлангуй байх нь. Тэгэхээр амарлангуй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэгэн үзүүрт сэтгэлээр төвлөрч чаддаг. Тэ амарлан ах эрдмийг олсон гэж тэ. Тэрийг шинжихэд айгүй хэцүү шттэ бид нар одоо багш ингээд бидний урд суугаад бясалгаад байгаа юм шиг харагдавч сэтгэл дотор нь юу болж байгааг бид нар гаднаас нь харж чадахгүй юм чинь тэ. Амарлангуй эрдмийг олж чадсан юм уугүй гэдэг мэдэхгүй. Гэхдээ бас цаг хугацааны туршид тэр багшийнхаа номлож байгаа ном ярьж байгаа яриагийн сонсоод авах юм бол мэдэгддэгэ гэж тэ. Нэгэн үзүүрт одоо сэтгэлээ эрдэм болсон хүн болвол ном нь ярьж байгаа юм нь одоо нэг сэдвээ дагаад ч юм уу тэ ийш тийшээ өсчээд байхгүй тэ нэг юмдаа одоо сэдвтэй баригддаг ч юм уу тий. Тэгэл элдв юм руу төөрөлтөөл будлаал ахгүй гэх мэтийн одоо сэтгэлийн амарлан ах эрдмийг олцсон хүнийг бол бас олон жил харах юм бол шинжиж болох юм байна л да. And then the third point is it's most pacifying. So what this is referring to is a mind that's pacified by an understanding of wisdom, especially the wisdom understanding emptiness. True or full wisdom. За гуравт нь чухал амарлангуй байна гэж байна те. Чухал амарлангуй гэдэг нь юу юм гэхээр сэтгэл нь нөгөө амарлангуй болоод нэгэн үзүүрт сэтгэлээ олсон бол чухал амарлангуй болохоор хоосон чанарын эрдмийг одоо хоосон чанарыг ухаарсан илгүүн төрсөн байх нь. Then the fourth quality is that the teacher should have more qualities than yourself, greater knowledge on the particular topic that he or she is presenting. За дөрөвт нь эрдмээр үлэмж гинэ. Эрдмээр үлэмж гэдэг нь юу гэлж юм гэхээр шаваасаа эрдмээр үлэмж хаалж байна те. Мэдээ ямарваа нэг номыг болвол шаваасаа илүү гинждэг байна. And the fifth one is actually quite similar to number 3, but it says the realization into suchness. So suchness is emptiness, is pure wisdom. And here it's referring particularly to an accurate view of reality. So again, it's hard for us to know whether a person has the realization of emptiness or not unless we're around them a lot or over a long period of time. Then maybe it becomes more obvious. But at least you think and feel when you listen to the teachings from that particular teacher that they definitely have a correct view of reality. Can explain it well. За тавдах нь болохоор түрүүний 3 дахь чухал амарлангуутай төстэй өөрөөр хэлбэл хоосон чанарыг маш их онсон байна гэж тий. Тэгэхээр энэ дээр мэдээж одоо багшигаа хараад бид нар хоосон чанарыг онцгсон юм уугүй юу гэдгийг нь хэлэхэд хэцүү шттэ тий. Тэгэхдээ дахиад л урт удаан одоо ажих юм бол юмсын зүй тогтол бодит байдлын талаар зөв үзэлтэй юм байна гэдэг те ярьж байгаа хэлж байгаа явдал мөрөөс нь харж таньж болох нь байна. Тэгэхээр юмсын зүй тогтол бодит байдлыг бодит байдлын үннийг ухаарсан байх нь шүү дээ те.
Then the sixth quality is this joyful perseverance, not giving up easily. So regardless of how diligent the students are or how non-diligent, I don't know if that's a word, non-diligent, but anyway, I've just created it. And then no matter how clever the students are, intelligent, no matter how not so intelligent the students are, the teacher never gives up on them. Always caring, always having this enthusiastic perseverance. За дараагийнхан 6 нь болчихоо те энэ дээр багш хичээнгүй гэдэг эрдэмтэй байх нь. Тэ хичээнгүй гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр хизээч одоо шантардаггүй багш шавийг хөтлөхдөө шантардаггүй гэсэн үг юм байна те. Шавийг хизээч одоо орхитуу те. Шав нь одоо шамдалтай байна уу, үгүй юу, ухаан хурц байна уу, мохоо байна уу, юм ойлгож байна ойлгохгүй. Тэр бүхнээс үл хамааран шавыг хизээч одоо хөсөр хайдгүй орхитгүй байх нь бол хичээнгүй эрдэм юм байна. So many stories with Lama Zopa Rinpoche that really highlight this particular quality, or of course all of the qualities, but this one I'm thinking just maybe a couple of very brief stories. That one, Rinpoche would teach for hours on end, we'd have an advertisement, for people come at this time and we'll finish at this time and then we'll do this. And of course Rinpoche would just teach, forget the advertisement, everything goes out the window. Then Rinpoche maybe would take something to eat, then he would start seeing people. So we're talking middle of the night, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. for personal interviews. Just this incredible, never-ending energy. So that was one example. Joyful perseverance. Лам багш нь хичээнгүй байхын тухайд жишээ татъя Zopa Rinpoche ламтны гэжтэй. Тэгэхээр Rinpoche нөгөө дэдийн номын айлдвараа айлтгахдаа ерөөсө цаг харгалцдаггүй байсан. Номынхаа нөгөө зар гарахлаараа зэрэг жишээлбэл тэдэн цагт эхлээ, тэдэн цагт дууснаа ч гэдэг юм уу, тэр цагийн хооронд номоо айлтнаа ч гэдэг юм уу, тийм сэдвээр айлтнаа гэдэг. Тийм бол зар бол гардаг те. Гэхдээ хизээч тэр цагтаа баригддаггүй Rinpoche. Хэдэн цаг чамаагүй номоо тэр хүмүүст ингээд хүргэх гээд ойлгуулах гээд ингээд айлтдаг байсан. Тэгээд шүн дунд энэ төр ном тарна штэ. Хэдэн цаг. Тэрнийхээ дараа хүмүүс амтаж амрах гээд юм уу хоолунд байдаг явж хаад Rinpoche бол үргэлжлүүлээд шавнартайгаа уулзч эхэлв. Ганцаарчлсан уулзтай. Багштайгаа уулзах гэсэн хаар бол мянга олон шавнар байж байгаа штэ. Ганцаарчлан уулзах. Тэр шавнартайгаа уулз. Тэгээ шүний 2 3 4 цагт гэхэд хүмүүстэй уулзчлаад тэ шав. Тэр одоо ичэнгүн яхаарахгүй жишээ биш үү гэж. And then another time, I wasn't at this particular teaching, but it was told to me several times. I don't even remember where it was, but Rinpoche was in a hall teaching. There were around about 200 people. And Rinpoche was teaching, and then I think it got into emptiness. And gradually people started to leave, less and less people. So Venerable Roger and the attendants were getting quite worried, maybe Rinpoche should finish soon. Rinpoche kept teaching. And there was one person left in the hall. I don't know what time this was by then. But Rinpoche said, if there's one person learning one syllable of mantra, one word of Dharma, it's totally worthwhile. Зүгээр нэг жишээ Rinpoche хичээнгүй байхын нэг жишээ болоод Rinpoche-ний газар ном айлтжсэн юм байна. Тэгээд эхэндээ 200-аад гаруй хүн цугларчихсан ингээд номын сонсч байсан. Тэгээд Rinpoche номоо айлдаал нэлээд олон цаг үргэлжлээ. Тэрний төсгөл рүү хоосон чанарын ном руу орж эхэлсэн. Тэгээд хоосон чанарын номоо айлдаад эхэлсэн чи хүмүүс яваад исэн юм байна л да тий. Яваад исэн цөөрөөлсэн. Тэгээ нөгөө туслах нь совин нэж байгаа штэ Рожер гэдэг нэг лам байдаг те. Рожер жоохон санаа зовж эхэлсэн юм байна л да яана багш утгагүй номоо өндөрлөх юм болов яах юм бол гэж ятал сүултээ хүмүүс явсаар байгаа. Ганцхан хүлцсэн гэж те ном сонсч байсан хүн. Тэгээ тэр тохиолдолд тэр Rinpoche юу гэж айлдаг вөхлөө нэг ч гэсэн хүн номын нэг ч гэсэн үгийг сонсч л авах юм бол айлтжил авах хэрэгтэй тий. Нэг одоо тарины нэг үсэг тий номын нэг үгийг ч гэсэн нэг хүнд ч гэсэн дуулгах бол энэ бол одоо тустай юм аа гэж Rinpoche айлтдаг. And then Rinpoche had a very skillful way of checking the students' perseverance too.
So during the teachings, I remember this many times. You think, oh, it's getting later, you look at your watch, and then you don't want to look anymore because it's getting so late. And you're thinking, I've only got a few hours, and then we'll be up and back here in the Gompa. And so the Rinpoche would have this way of saying, oh, okay, that's enough. We'll finish here. And you knew for sure, after a while, there's at least another hour to go. Because Rinpoche would then say, oh, yeah. And then it would go on again and again. Then you get to the end of another hour. Oh, maybe we finish now. Then we have dedications. And Rinpoche's dedications, I think it would be in the Guinness Book of Records. Rinpoche could dedicate for every single, realm, universe, world, being, and very extensive, very beautiful. But, after a while, the perseverance is like gone, or mine used to be gone out the window, and all I wanted to do was go home and sleep. But, yeah, so this was a way Rinpoche would really train and check, how persevering are the students really? How much do they really want to learn Dharma? He was a very, very, very unique teacher. Тэр нь өөрөө Римпоче хичээнгүй байгаа зогсохгүй шавийн хичээнгүй байгаа эсхийг их сайхан шалгадаг байсан гэж тэ. Тэгээ их олон цагийн номонд суугаад тэгээд шавнаар бол одоо цагаа сүлдээ харахаач байлаа. Тэгтээ дөнгө ойр олчлаа тэ. Тэгээд одоо яваад нэг хэдхэн цаг унтж чадах нүггүй. Тэгээд өглөө дахиад номонд ирэндээ гэл тиймэрхүү юм бодоо сууж байгаа тэр Римпоче гинт за одоо ингээд өндөрлөлийн номоо гэж тэгжсэн. Тэрнээс хойш нэг цаг бол заавал явдаг. Тий энийг хэлчихье гэ тэ. Тэгээ нэг цагийн дараа болсны дараа за одоо зориулгаа эхлэгээд тэгээ зориулга нь өөрөө бас юм бүчиг маш удаа явдаг гэсэн. Тэгээ зориулгыг одоо үнэхээр дэлгэр тавьдаг гэсэн. Тэгээ бүхэл төрлийн хамаг амьтныг бүгдийг багтаагаал зориулганд оруулаад тэгээд амьтны тусыг тусад зориулдаг байсан гэж. Тэгэхээр юм бүчигийн зориулга бол тийм генесийн тийм юу байдаг бол тэрэнд орохоор тийм урт зориулга тавьдаг гэсэн тий. Тэгэхээр тэгжил тэр завсар бол шавнарын хичээнгүй байх үгүй юу гэдэг нь үнэхээр одоо шалгагдчихж байгаа тий. Багшилж чинь тий би бол одоо явж унтахын сан гэл нэг ороод бодоод байдаг байсан гэж. So we could see so clearly Rinpoche had no thought of himself. And you get through the dedications, you almost be finished, you think, and then somebody would pass a little piece of paper to Rinpoche. Somebody's just died. Somebody's cat died, dog died, person died, mother died. It could be anybody. Then we'd have to do another whole lot of prayers, and then we get a teaching on death and how death can come at any time. It's like, oh no, it's precious when I think back, so precious. But in light of perseverance, we can really check. I mean, I'm always checking mine. I failed miserably, but anyway, Rinpoche had the perfect living example of perseverance, and Hulan would know this very well. Hulan used to translate for Rinpoche. Yeah, and you remember, we'll finish now, but how many more pages? Yeah. Тэгээ бүгдээрээ зориулгаа хийгээд ном өндөрлөлөө дөө гэж хэн нэгэн хүн тэрний тэр нас орчжээ нээж аав нь ч юм уу эсвэл одоо харин нөхөр нь ч юм уу нохоо муурн ч юм уу нас орчж гэдэг бичиг Римпочед очих юм бол за тэгээ бүгдээрээ хамтдаа залбирнаа одоо гэж залбираад эхэлнэ. Тэгээд багш залбираа зогсохгүй үхэл мөхөсийн тухай ном айлтна те бидний үхэл бас хизээ ирэх нь магадгүй байхгүй шүү гэдэг ингээд л үргэлжилдэг байсан гэж те. Тэгэхээр энэ тэр үедээ бол яг тэр ямар үнэтэй чухал юм бол чинвэ гэдэг бас л ойлгож ухаардаггүй л байж тэ гэж одоо эргээд бодоход тэр бол хамгаас эрдэнэт үнэтэй юм байж тэ гэж тэ. Би зөвхөн 2010 онд лөө 12 онд лөө мөч Монголд морлоод нэг Дамирын янсангийн ван тавьсан байхгүй. Эдгаад бид нар өдөр 12 цагт эхэлсэн байхгүй. Өдөр 12 цагт эхлээд шөнийн 12 болоход багш вангаа эхлэегүй л байсан. Зүгээр зөвхөн нөгөө нэг өмнөх хотол өдөөлгөө төрүүлэх ном нь яваалсан. Тэгээд би тэгээ надтай өшөө 2 орчуулагч байсан байхгүй. Тэгээ шөнө 12 цаг за вангаа тавья гэж багш вангаа эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхэд 12 цаг суудсан бид гурав зүгээр яг унах гад те
Тэгээд 3 орчуулагч штэ бид 3 ээлжилж ингэж явж байгаа штэ. Нэг нь тэр хор жоохон ингээд амраалтай бараг л бүр амар хөвтмөр болт юм лээ хөө. Тэгэл нэг юм хагас л бараг нэг хачим суудлаар суугаалтай. Тэгээ гурлаа ээлжлээд ахад багш бараг ганц нэг босноогүй. Тэгэл ерөөсө тэр хэдэн цаг өглөөний 4 цагт тарсан штэ бид нар. Өдөр 12-т эхлээд. Тэгэхэд багш тэр хооронд цөөхөн нэг ганц хоёр удаа л босч 0 орсон баг. Тэгэхэд бид 3 бол наанд ээлжлэл унаал хайл босоол нэг нь өргөжлөө босоол. Тэр бол гайхалтайсан. Тэр бол миний амьдралд ганц л тохиолдох юм байсан байлээ. Тэрийг тэгээ ойлгохгүй тий. Yeah, hi Griva. We were three of us. We started 12 at noon. At 12 midnight, which didn't start. Hadn't started. And then started at midnight and continued till 4 a.m. 4 a.m. That's correct. I was there. I never knew it would happen only one time. Yeah. Rinpoche was not unusual for Rinpoche to do initiations in the night. And I had quite a few experiences, and sometimes, especially in Australia, I remember talking about just joyful perseverance in Chenrezig Institute. And then around midnight, Rinpoche was going to give Jigjet at Yamantaka. So it's a fairly long initiation anyway, but it can be done quite quickly, but of course never with Rinpoche. And then suddenly the door went creak. Somebody left. Somebody got fed up. Had enough. I think we'd started at 7, and so we just had all the motivations, and they probably went through the lamb rim by then. I don't remember, but anyway, I remember this creak, and then Rinpoche started. And I thought, oh, maybe it'll just be 3 or 4 hours. Rinpoche will do quickly. We finished at 7, and Rinpoche said, "Good morning, it's breakfast time now." So I'm wondering, I don't know, somehow these stories are just coming tonight. I didn't really plan. It's not in my notes anywhere, but it's certainly in my experience. And then be careful when you choose a teacher with joyful perseverance. Of course, we want all of them to have, but some of them have like limitless joyful perseverance. And if you choose a teacher like that, you have to really toughen up. We have to really, really practice. Yeah. But anyway, there's so many wonderful examples from our own Lama Zopa Rinpoche. Rinpoche ер нь ван авшка бол шүнээр тавьдаг гэсэн. Тийм талтай. Тэгээд Австралид нэг удаа ашиг тавихтаа жигж гэсэн тий. Тэгээ ямдгийн ван заримдаа бол их хурдан тавьчих болдог багшаасаа шалтгаалаа тий. Тэгээ Rinpoche мэдээж хүчнөө олон цаг үргэлжлээ. Тэгээд үргэлжлээлээс эхлээл дандаа нөгөө бидний сэтгэлийг өдөх номоо тий ламрам бод мөрийн зэрэг айгуул тэр чигээр явсан байлгүй тий гэж тий. Тэгээд явж байгаа тэгээд ван эхлэхгүй л агаад байсан. Тэгээ яг нэг сандгийн нэг хүн гараа явсан. Халгаж хараад дуурсан тий. Тэгээ тэр хүн гараа яваал тэгэл багш вангаа эхэлж исэн тий. Тэгтээ бас өглөө 7 хүртэл тавьсан гэж. Тэгээ 7 цагт өглөө шөнө орой 7 цагт эхлээд өглөө 7 цагт бас багш өглөөний минь за одоо өглөөнийхөө цаг уцгаа гэж. Тэгэхээр багшаа шинжин гэдэг байгаа дээр багш чинь өөрөө тийм бүр ямар ч хязгаар байхгүй хичээнгүй тийм багш байх юм бол би өөрөө тийм байх ёстой шүү гэдгийг бас ойлгох ёстой юм байна л да тий. Би найдлын хичээнгүй болох ёстой юм байна гэж тэгэхээр чадах уугүй юу гэдгээ бас бодох юм байна тий. Okay, moving along. Number 7, a wealth of scriptural knowledge to accurately guide the students. So before we were saying having more knowledge than oneself, but then to have really good wealth of knowledge that can draw from many different texts and learnings and their own realizations ideally to answer the students' questions, but also to guide them according to their particular dispositions. За 7 дахь нь болчлаа. Ишээр баян гэж байна тий. Ишээр баян гэдэг бол түрүүний нөгөө эрдмээр үлэмж гэдэгтэй адилхан тий. Шавьяасаа эрдмээр үлэмж авах хэвээр. Ишээр баян гэдэг нь одоо нөгөө элдв судар ном юмнаас иш татж хэлж чаддаг тий. Цээжтэй авах хэвээр тий. Маш их одоо эрдэмтэй мэдлэгтэй байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ шавнырын асуусан асуултанд одоо яг шавийнхаа сэтгэлд нь тохируулж хариулж чаддаг ийм эрдэмтэй байх нь тий. Number 8 is to be a skilled speaker, a skilled communicator. Танайд нь өгүүлэхтэй мэргэн байна гэж тий. I could go into some stories there, but I better not. We might not get everything covered.
Then number 9, to have love, kindness, compassion, and an open heart. Like what Geshe-la was saying to Amanda Zetsek, it's very, very important. Even sometimes not having so much knowledge, but having that kind, that good, that warm, caring heart from a teacher means so much to students. За 9 инэрэнгүү түрүүн хэлсэн те маш асрангуй инэрэнгүү сайхан сэтгэлтэй байна гэж те. За тэгээд багш бол бүр маш их эрдэм мэдлэг төгссөн байдгүй маа гэхэд сайхан сэтгэл хамгийн чухал нь инэрэнгүү шавьяа бүр нэг жинхэнэ одоо инэрч чаддаг. Тэр бол одоо гайхалтай бас эрдэм байх нэ. And then number 10 is a very important one too, has given up disappointment specifically in the student's performance. You know, when we students are lazy, we attend all sorts of teachings and we sit there and our head nods, we're sleeping, we can't take in anything. So the teacher never gets disappointed in us, never gives up on us. За 10 дахь нь уйслыг төвчсөн гэж юм те. Энэ дээр ямар уйслыг яриад байна вэ гэхэлэр шавьяа хизээч шавьяасаа уйсахгүй нахна шүү дээ. Шавь нь одоо ерөөсөө сонсохгүй ном хэлээд ахт нь унтаад байдаг ч юм уу. Одоо хэлээ тайлбарлаад ахт нь ойлгохгүй ч гэдэм юм уу. Хичнээн одоо тийм байдлаа ч гэсэн тэр нас уйсахгүй гэж те. Also the teacher, him or herself, has given up, laziness in teaching Dharma. It's willing to repeat things tirelessly to benefit others. Because, for example, in our regular studies, you might think, I studied that topic, I've done that, I don't need to go there again. I learned all the chemistry formulas, I move on. But with Dharma, we need to go back again and again and again. So from the teacher's point of view, they have to be incredibly patient, very persevering, always appearing to be joyful and willing to repeat the basics again and again for the student's benefit. Өслөг төвчсөн гэдэг дээр багшаас өөрөө цалхууг төвчсөн байх юм байна те цалхуурахгүй тэгээд одоо шавийн тусад нэг юм хичнээн ч дахин давтаж хэлэх байна тэрнээс уйсдаггүй байх нь тийм үү жишээлбэл бид нар одоо ямар нэгэн ертөнцийн ном сураад шинэ химийн хичээл дээр бол томьёо момьёогоо цээжлээд урал муруулаа гаргаад сурчих юм бол дахин тэр хичээл суугаад авах шаардлагагүй тэгээд шалгалтаа өгөл сураад явчих штэ те гэтэл дэдийн ном тийм байдаггүй шүү дээ гэж те нэг үтсэн юм дахин үзэх хэрэгтэй сурах хэрэгтэй бясалгах цунгаах хэрэгтэй байдаг те тэр болгонд нь багш нь хэлж тайлбарлаж өгөхөөс уйсдаггүй байх юм те. So it's quite a CV, isn't it? If you have those 10 qualities on your CV, wow, imagine. So then, if you can't find a teacher with 10 qualities, which, as I mentioned earlier, can be difficult in these times, then we look for one with at least 5 qualities, 5 of any of those 10. За энэ бүхнийг төгсгсөн байх юм бол энэ одоо ингээд яхааргүй эрдэм төгссөн багш болох нэ гэж те. За гэтэл ийм одоо аруулангийн төгсгсөн багш олоход бэрхээ. Тийм учраас багштай болохын тулд ядаж 5-ыг нь харах юм да те. Эдгээрээс 5 нь байх юм бол бас эрдэм төгссөн багш орох нь шүү те. Аль ч 5 нь хамаагүй. And then if not possible to find a teacher with 5 qualities, then it's the minimum is 3, and I'll say what those 3 are. За 5 бүрэлдсэн багшиг олоход аль нэг 5 бүрэлдсэн багшиг олоход бэрх байх юм бол ядаж 3 эрдэм төгссөн байх ёстой гэж тэр 3-ын төр тий. So if you're down to looking for the teacher with 3, then the first one is to have more qualities than faults. За тэр 3 нь юу байх вэ гэхлээр гэмээсээ илүү эрдэмтэй байх ёстой гэж. Second one is that the teacher would have more concern for others than him or herself. Хоёр дахь нь бол өөрөөсөө илүү бусдад санаа тавьдаг байх ёстой гэж. And thirdly, the teacher would have more interest in future lives rather than this life. Гурав дахь нь юу вэ гэхлээр энэ төрлөөсөө илүү дараа хойчийнхоо төрлийг сандаг байх, боддог, санаа тавьдаг байх. So then, in terms of inspiring stories about teachers, it's really beneficial to read sometimes the biographies of great masters of the past. You get a lot of inspiration, a lot of we can see these qualities coming through in different ways. For example, the life story of Milarepa, Gampopa, there are many. I don't know which ones we have in Mongolian, but of course Hulan can tell you if you're interested.
And even then in the Christian traditions, it's St. Francis of Assisi, who was the patron saint of animals. Amazing. Then there was Mother Teresa, who cared for the dying in the streets in India, and many other. So it doesn't only have to be Buddhist masters, but we can read about these and get a lot of inspiration, a lot of energy actually to continue, especially if we're feeling a bit flat, in our path, a bit uninspired. So keep that in mind, life stories. За тэгээд бидний хувьд бол энэ одоо эрдэм төгссөн багш гэж ямар байд юм бэ гэдгийг мэдэж авахын тухайтад тэ өөрсдийнхөө сэтгэл бас урам зориг төрүүлэхийн тухайтад лам багш нарын намтар уншиж байвал урдын одоо мэрэгдийн намтрыг уншиж явах юм бол энэ их чухал байдгаа гэж тэ. За хамгийн одоо их алдартай намтар бол мелодийн намтар гэж байгаа шүү дээ тэ. Та нар манай номын санд мелодийн намтар байж байгаа авч унших юм бол их сайхан ном Монгол дээр орчуулад гаргасан байдаг шүү дээ. Агнестийн гээгээс илүү өөр нэглэн хэдэн мэрэгдийн намтрууд байж байгаа сая гэлмөгийн дур гампопогийн намтар байдаг санагдчихээн тэ. Манай номын санд байгаа шүү тэ. Тэгэхээр тэр мэрэгдийн намтрыг уншихлаар зөвхөн нэг одоо бурхны шишнээ биш өөр одоо христийн шишнээ тэр Гиген Францис гэж байсан юм билээ. Тэр хүний хийсэн үйлс гэдэг бас их Итали хүн байсан тий. Ялангуяа адгуусан амьтдыг маш их инэрч нэгүүлсдэг тийм инэрлэг үйлслийн сэтгэл нь их одоо төрж хөгжсөн тийм гигантэн байсан. Тэр хүний амьдралыг уншиж олж байна. Цэрэсээ их тий. Зүгээр гудамжинд дэлдөө нөгөө айхтар халдвартай өвчтэй хүмүүсээс огц сэжгэлгүй тэдрийг асардаг тий. Өөрийнх нь хийсэн амьдралдаа хийсэн үс хавн гайхамшигтай байж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар хаяа нэг зарим нэг урам зориг байхгүй гэд болцсон үед бол намтар унших их тустай байдаг шүү. Ялангуяа мэрэгдийн намтрыг тий. And then just before we go on to mentioning the qualities of the student, there's just one question that often comes up when we have gone through the 10 qualities of a teacher, an ideal teacher, is what are blessings? In many of our prayers we read, please grant me blessings, please grant me blessings. Sometimes people say, what are blessings? And it's a good question. And then, because we think, doesn't everything come from our own mind? And how do blessings, what are they? How do they help us? Maybe some people here have that question. За дараа нөгөө шавийн эрдэмүүд гэж байх хэвээр тий шав болохын тулд өөрөө ямар юм бүрдүүлсэн байх хэвээр юм бэ гэдэг. Тэр лөө орохоос өмнө хүмүүсээс их гардаг нэг асуулт байд юм а. Тэр юу вэ гэхээр аттестат гэж юу юм бэ гэх тий. Одоо бид нар маш олон бурхны шишний залбирал өрөөлдөр аттестатлан хайрлаач, аттестатлан сойр хооч гэл аттестлаач гэл ингээд уншаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр аттестат гэж юу юм бэ? Яг гэвэл бид нар өөрийнхөө сэтгэл оюуныг өөрөө л хөгжүүлэх хэрэгтэй юм биш үү? Гэт тийм асуулт гарч ирж болох юм аа гэхэл тэрийг ярилцъя. And actually my experience here in Mongolia, because of the devotion of Mongolian people, to Dharma and to holy objects, especially after a healthy mind, healthy body on a Wednesday lunchtime, if I happen to have a stupa in my hand, or if I don't, I have to get one. And then so many people come up, to touch on the head. I'm curious, what do people think or feel at that time? So what I'm asking you now I'm just not doing all the talking. What do you think a blessing is? What is a blessing for you? In your own words, in your own experience, if you're happy to share, it's part of our learning. Ялангуяа Монгол хүмүүс ч их сайхан сүжигтэй хүмүүс шүү дээ гэж те лам багш нараар толгойдоо хүргэх их дуртай. Тэгэл том лам нар ирлээ ч юм уу эсвэл одоо гэлмөгийн зарим хичээлийн төгсгөлд ингээл ирээл бүгдээрээ толгойдоо суурга энтраар хүргэх гээл багшийнхаа матрыг толгой дээрээ тавиулах гал ингээл зогсоод идэг шүү дээ те. Тэгэхээр та нарын хувьд одоо жишээлбэл би бас бодож ин л хүмүүс толгойдоо суурга юм уу багшийн мотор хөргүүлж явахдаа юу гэж боддог бол яаж ийн гэж боддог бол те эсвэл одоо тэр аттестат гэдгийг юу гэж боддог вэ гэдгээ хэдүүлээ хуваалцж яриул те. Courageous. She, when something touches her head, usually she thinks about the purity of the object. Of the object. Yeah.
Timpan. And what does that do for you? Тэгэхээр тийм It's good. юм It's lovely. хүрхлээр чи одоо жишээлбэл яана гэж боддог вэ? I would expect I might receive some bliss, peace, or power. Peace, power, bliss. Yeah, all very realistic. Yeah. Valerie, were you going to say something? From a blessing, from something touching you, or love and goodwill. Асрал хайр тий сайхан одоо ерөөл хүрэх юм болоо гэж боддог тий. Батжуулж байгаа гэж боддог тий. For Byra it is going to take in some blessing is appreciation to the teacher Lama, and also maybe our connection will be more powerful. Stays together, or we stay connected, or also nice. Yeah. And you want to say something? Yeah. Her understanding is that the life, the very subtle mind comes to the top, or usually when kids born, this part is very soft. Fontanelle. Yeah, and then until 1 year old, it's still very soft. So we usually don't touch the kids, and it's very hard to say, very sensitive. Too. And then after 1 year, it gets not soft anymore, hardened or toughened up. So it's the mind may be settled in the body. No more escape in the body. So after that, during your life, you get some touch from your Lama or some blessing. It means blessing your mind. Nice. Very nice. Yeah, thank you. All different experiences. Anybody else want to add anything? Oh, yeah, no. When I was little, my father teach me touch is God, say your prayer. What is what is prayer? Explain it's like your wish, and God make it come true. I ask if I ask God, can I that power of flying? Flying. Fly really also really angry. I many years when I was I understand it's like God is like a genie. Like a genie. Wish fulfillment. Yes. And then I started to learn people bigger and again. I understand it's not like It's not like that. My wish come true. Too. I understand it's like clearing my back canal, then something, then need to what coming right there, fixing from that.
Right. Strong object was like it's more powerful like that also Mm-hmm. Teacher or really the only or the teaching teachers. Mm-hmm. I feel the she my dad grandma or my dad boss or even if I would really need that accident Mm-hmm. teacher can fix. Mm-hmm. But it will not totally go away. Mm. I can take this bad grandma. It's not an easy way. Mm-hmm. Some protection or some help to deal with it. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Oh, wow, thank you. Mm. Okay. So, I mean, everybody's experience is valid. You know, it's our own experience. It's not saying, you know, you're right and you're wrong. I'm not saying about that. But generally, the definition that's given for a blessing is like some inspiration and some guidance. So a bit like Oyuna was saying, not that the teacher can't take away our karma. They can't stop things from happening to us. However, they can provide protection, especially the holy objects, or, you know, the real teachers. You know, maybe they can also see things and they can guide us to avert maybe more difficult situations. But the main thing is that a blessing is like some inspiration. You feel energized, you feel maybe rejuvenated, you might be getting a bit tired, you know, you're practicing, you're not making any progress. And then when you have, you know, a blessing on the head, or you see your Lama and then they touch you or they say some words to you, you kind of get motivated again. It lifts you up. Yeah, the person who lifts you up and inspires you to keep on going, not to give up. So there are different explanations. That's the one that generally I wanted to share tonight. Ер нь бол биднэрт за багш маань ч юм уу ямар нэгэн шүтээ ингээд толгойд орой төрөх юм бол биднэрт нэг тийм эрч хүчил өгт юм байна л да. Гэхдээ одоо номонд бол тэгшүүдээ те хичнээн бурхан багш байсан ч гэсэн бидний үлийн үрийг гараараа угаахгүй гэж байж байгаа те. Тэгэхээр үлийн үрийг маань бол өөрчлөөд одоо арилгачих гэж бол байхгүй нэ те. Гэхдээ яг одоо хиний нэг хэлдгээр ямарваа нэг хэцүү юмыг туулаад гарах эрч хүч өгөх юм байна тийм үү? Эсвэл заримдаа бид нар нэг урагшлахаа болоо те номоо чих нэг эрч хүч байхгүй те хичээгээд тэгвч нэг болохгүй ах үед бол өөрийнхөө язгуур үндэсний лам багштайгаа уулзаад багшаасаа нэг хэд үг дуулаад доор зулаа дээр хүргээд тех бол үнэхээр яах аргагүй бид нарт ирч өгч те одоо ингээд намаа цаашаа хий гэдэг нэг тийм тэгтээ гол одоо аттестат гэдгийн хүч бол тэрэндээ байгаамаа гэж те. Okay, so let's just go very quickly now through what makes an appropriate student. So according to the teachings, a student or a disciple should have at least 5 qualities. If they don't have at least 5 qualities, or at least 3, according to Aradeva, then it's very difficult. Even you find a teacher with 10 qualities, if you don't have these 5 or 3 yourself, you won't see the teacher with the qualities. You will see more faults than qualities, which is actually a shortcoming from the student side, not from the teacher side. За шавийн эрдэмүүд юу ах юм бэ гэж те энд бол 5 зүйлийг дурднаа гэж Аря Дева гигэн болохоор зэрэг 3 одоо шавийн эрдэм 3 байж болно гэж бас дурдсан байдаг. За 3 ч юм уу 5 ч юм уу ямар ч эрдэм байлаа гэсэн шавид хэрвээ эдгээр нь бүрдээгүй байх юм болвол нь хичнээн 10 эрдэм төгсч гисэн багштай уулзраад ч одоо энэ эрдэм төгссөн багш байна гэж харж чадахгүй наахна шүү дээ те. Зөвхөн гмийг нь л хараад байна гэж. So then the basis, of course, for a student having any qualities at all is to have a precious human rebirth, which we've gone through before in previous teachings, you know, having these inner and outer conducive conditions as a human being to be able to travel on the spiritual path, and especially in relation to Buddha Dharma, that we have some faith, some interest to practice Buddha Dharma. This is the basis.
One of the 5 is to have precious human. No, this is like the basis. We haven't got onto the first. За тэгээд тэр 5 эрдэм шав байхын эрдмийнхэн суурь нь юу юм бэ гэхлээр те шав болохын тулд нөгөө эрдэнэ хүний төрлийг олсон байх хэрэгтэй гэж те эрдэнэ хүний төрлийн талаар бид нар ярьжсэн шүү дээ. Ямар чөлөө учрал 18-ын бүрдчээж одоо эрдэнэ хүний төрөл болт юм бэ гэхлээр зэрэг тэр шав нь одоо зүгээр хамгийн наазахын суурь нь болохоор тэр бүхэн бүрдсэн байх нь. Sorry. So the first 3 are actually the ones from Aradeva. And the very first one is to be open-minded, to be honest. За энэ тав болвол юу эхний 3 нь болохоор зэрэг Ариадевагийн аль дүр юм байна шүү те энэ 5 байхад болно гэж те. За тэрний эхнийх нь болохоор honest. За шудраг байх хэрэгтэй гэж те. Өөр өрөөл далгчлалгүй шудраг байх хэрэгтэй гэж. So often due to pride, we go to teachings or we go to some lecture or anything, we always kind of go with our own opinions. And of course, we have opinions, but when we're really listening, especially to Dharma or to spiritual teachings, it's very good if we just put our opinions aside and listen with an open mind. Is that possible? Oh, I have never thought about that before. Like keep some openness. They often say, be curious like a child. When you hear the teachings, explore them. Don't just have your own set views and because of pride think, oh, I know everything. There's nothing I can learn. I'll just attend. Maybe I'll learn something, but actually afterwards you say no. So have an open mind. This is the honesty of just being humble, actually, being humble to listen and learn as though you are a beginner. Even if you're an old, long-term student, still come with a beginner's mind. It's a learning mind, an open mind. За энэ шудраг байх гэдэг дээр их олон юм орд юм биш үү те. Нэг нь болохоор зэрэг даруй төлөв байх хэрэгтэй гэж те. Нэг нь бол бас уужим сэтгэлтэй. Тэр нь юу гэж юм гэхээр заримдаа бид нар өөр юм нөгөө бардам сэтгэлийн тэ автаад номонд суухтаа би энийг мэднэ штэ. Би зөндөө сонссон энийг би мэднэ гэдэг те. За мэднэ гэдэг бодлоор л сонсоод байх юм бол тэр ном биднэрт орохгүй нэ штэ те. Бардам байгаад ах юм бол тэгэхээр бид нар номыг сонсохдоо болж өгвөл тэр мэднэ гэдэг бодлоо хойш нь тавиад те нэг хүүхэд юмыг нэг сониучрахаа те ямар юу гэдгийг болоо гэж сонирхчих чам шиг тийм хүүхдийн оюунаар сонсох сэтгэлээр сонсох юм бол их тустай байдгаа гэж те. Тэгэхээр тэр энэ бүхэн бол тэр шудраг гэдэг дотор орчт юм байна шүү гэж. And then the second quality for students to have is common sense and intelligence, which we probably all think we have, but mainly it's to be able to distinguish correct from incorrect explanations. But of course that also depends upon having a certain knowledge of the topic or the subject. When we first go to something brand new, maybe we have no idea, so it's hard for us to know what's right and wrong. But if we continue to go again and again, or we study more, then we begin to be able to identify what's correct and what's incorrect. So common sense and intelligence. За хоёрт нь сайн мууг ялгах бэлгүүнтэй байх хэрэгтэй гэж те. Сайн муу зөв бурууг ялгадаг бэлгүүнтэй байх хэрэгтэй юм байна те. За тэгээ мэдээж одоо анх нэг номонд сууж байгаа бол энэ юу юм бэ гэдгийг мэдгүй ч гэсэн урт удаан хугацаагаар ном сонсоод ирэхлээр зэрэг одоо мэддэг болно шүү дээ. Тийм учраас тэрэн дотроосоо зөв буруу нь юу вэ гэдгийг ялгаж салгаж чаддаг те. Ийм одоо бэлгүүнтэй байх хэрэгтэй. And then the third quality is to have a strong interest in the Dharma. And this is an aspiration and enthusiasm to learn, to hear and practice the Dharma. Having some faith and interest in actually working yourself towards attaining spiritual goals. За гуравт нь номын утгыг чухалчлнаа гэж тэ. Тэгэхээр одоо энэ сурж байгаа, мэдж байгаа, сонсож байгаа юм чухал гэж үзэж тэ чухалчилдаг байх нь шүү дээ. Миний өөрийн зорж байгаа зорилго сэтгэл оюуны хөгжилд хүргэх ном байна гэж чухалчлах нь тэ сонирхолтой байх. Sorry, I'm not doing well tonight. I'm not predicting when you finish. So willingness to strive, which means like a willingness to go to the teachings, it takes a lot of effort to go to the teachings, maybe even to watch, online from home or wherever you are. It takes personal discipline to stop and let go of distractions. And then a willingness to study. And then
when you're studying, if you find that actually it is the path for you, this something really makes sense, you want to follow, then being prepared to practice meditation, to reflect on what you're hearing, what you're learning, practice meditation, and then to do the practices of purification, practices of accumulation of merit. So there's a lot of effort required from the student's side. It's not just we sit back and we get blessings and it's all blissful. It's hard work. Lifetimes of work, but the most meaningful work. Тэгэхээр шавийн зүгээс өөрөө нэг тийм хичээл шамдал гаргах хэрэгтэй да тий. Жишээлбэл бид нар цаг заваа гаргаад номон дээрж суух нь байна. Сонсох нь шүү дээ эхлээ тий. Сонсоод одоо зарим нь цахимаар орж байгаа бол хийж байгаа байж байгаа юм хойш нь тавих нь байна тий. Гэх мэтээр өөрөөс тийм хичээл шамд гаргах нь. За сонссон юм бодож тунгаах нь байна тий. Үнэхээр энэ намайг миний зориод байгаа тэр сэтгэл оюуны хөгжил гэдэг юмд хүргэж чадах юм уугүй юу гэдгээ тунгааж бодох нь байна. За үнэхээр надад тустай юм байна гэд ингээд бодоод бодсон эцэс тийм дүгнэлт гарах юм бол бясалгах нь байна тий. Бясалгахаас гадна бид нар нөгөө хилэнцээ ариуслын үйл шамдах хэвээр, буян хураах, буйны үйл шамдах хэвээр тий. Тэгэхээр өөрөөс маш их хичээл шамдал гарнаа гэж тий. Бид нар зүгээр суугаал тэгэл толгой дээрээ зохиолол тэгэл сайхан амар амгалантай болоод байдаг бол айгүй сайхан байна тий. Гэтэл тийм байхгүй байна гэж. Then Chandrakirti, a great saint teacher on the middle way teachings, gave these 2 extra qualities coming up to 5. Yeah. So the 4th one is appreciation and respect for Dharma and qualified teachers. Appreciation and respect. За дараагийн 2 одоо шавийн эрдмийг болохоор төв үзлийн номыг альцсан Чандракиртигийнхэн нэмж оруулсан байна. Тэгэхээр 4-р нь бол одоо Чандракиртигийнхний нэмсэн, 2-ын эхнийх нь болохоор бишрэл төвлөрөө гэж тий. Тэгэхээр нөгөө багштай сүжигтэй хаах нь тий, бишрэлтэй хаах. So then from the point of view of being a good student and still thinking, maybe we're still looking for our root teacher or one of our teachers is somebody our teacher, we need this kind of appreciation, we need this respect to the Dharma to be able to check carefully the teacher or teachers that, we're attending their talks or their discourses. That's the word I'm looking for, discourse. Appreciation and respect. Тий. Бишрэл төвлөр дотор бол бас талархал орох нь байна, тий. Дээр нь хүндлэл орох нь байна, тий. Тэр нөгөө одоо багшийнхаа ном юмыг сонсохдоо тэр сэтгэлүүдэд агуулж байх, тий. And then the 5th one is the student must have an attentive mind. So this is not only in terms of learning the Dharma, but also if you're checking teachers, if your mind is all over the place, going here, there, and everywhere, it's very hard to be diligent, isn't it? To be really mindful of checking the qualities of the teacher. So we need to be attentive, keep our mind on the job. За тэгээд дараагийн 5 дахь нэмжтэй сайтар анхааран сонсдог байх ёстой гэж байна тий. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө багшийнхаа номыг сайтар анхаарах нь байна. Дээр нь энд бас юу орох вэ гэхээр нөгөө багшаа шинжинэ гэдэг байгаа шүү дээ бид нар тий. Шинжихтэй сайтар анхааралтай байх нь шүү дээ тий. Бидний нөгөө бодол санаа анхаарал маань шал өөр юм руу явчаа тэгээ багшаагаа шинжинэ гэдэг бол тэр бол байж байх хэцүү тий. And then a final quote from Geshe Potawar, one of the great Kadampa Geshis from Tibet. Geshe Potawar said that even more important than intelligence, the student, disciple needs a good character and a kind heart. За тэгвэл Ботовогийнхэн юу гэж альцсан гэхээр шавийн одоо бэлэг ухаан сайн байх ёстой, ухаан нь сайн байх ёстойгоос гадна тэрнээс илүү чухал нь юу вэ гэхээр сайхан сэтгэлтэй байх ёстой гэж тэ шав өөрөө сайхан сэтгэлтэй good heart and kind heart, good character and a kind heart. Аашсан сайтай, ааш шавар сайтай байх хэрэгтэй юм биш бас. Ааш шавар сайтай, сайхан сэтгэлтэй байх нь одоо ухаанаас нь илүү чухал юм аа гэж Ботовогийнтэй альцсан. And then a good character is usually molded by good morality and ethics. Ааш аяг зөв байх бол дандаа ёс суртахуун дээр тогтдгоо гэж тэ зөв одоо ёс суртахуунтай шагшаабаттай байх юм бол тэгэл аянда ааш шаварч бас зөв болоо явчих юм байна тэ.
So then we need to examine our mind after hearing the 5 to at least have the first 3. Then if we can have 5, even better. If you find you have those qualities, rejoice. Preserve them, protect them, keep them, grow them. За ингээд өөрсдийгөө бид нар шинжихнэ гэж те. Энэ 5 байна уу надаа? Гэ үзэх юм байна те. Хэрвээ энэ 5 эрдэм, шавийн 5 эрдэм өөрт бүрдчихсэн байх юм бол маш их баярлаж баясаарай те. Энийг хайрлаж хамгаалаарай, сахиарай, улам дэлгэрүүлээрэй гэж. And then if there's anything missing, not to give up, not to feel helpless, but to try to work towards developing or cultivating those particular qualities. Because from the student side, if we have the really good qualities, we meet a teacher with 10 or at least 5 or the minimum of 3 qualities, then we can say this is like a perfect match. And with a perfect match, then real learning and not only learning but realizations, the basis for realizations is dependent upon a good student and a good qualified teacher. За энэ 5-аас нэг надад бас зарим нь дутуу байна да гэх юм бол тэрийгээ бас бол сайхан төрүүлээд явах хичээх нь байна тийм үү, бидний зүгээс тэрэнд хичээх нь байна. За тэгээд шавийн 5 эрдэм бүрдээд тэгээд багшийн зүгээс 10 юм уу 5 юм уу эсвэл 3 нь ингээ бүрдчихсэн байх юм бол энэ бол хоёр талаас их сайхан барилдлага болно гэж тий. Тэр барилдлага дээр үндэслээд бидний сэтгэлд эрдэм төрөх юм байна тий. Сэтгэл өөрчлөгдөх үү, эрдэм төрөх үү гэдэг энд одоо зүйлс бүрдсэн байна уу гэдгээс шалтгаалах нь тий. And then I think I might have said this, if not last week, in previous teachings. It's because we're here now is most likely that we've been connected to teachers in previous lives, in the last life, and previous lives going back. So when a student and a teacher meet, they have this karmic connection from past, often from the side, well, certainly the teacher often recognizes the student. And then even from our side as students, we have an intuitive sense. There's some familiarity, there's something we feel like we know this person a little bit or we feel drawn to them. And then it's not unusual for tears to come. You see, there's many times when people first meet His Holiness, or not even the first time, but again and again, they say, I just started to cry and I couldn't stop crying. And that happens sometimes when we meet our main teacher or we meet an important teacher that we maybe have a very strong connection from past. And then the tears just flow, and it's kind of puzzling, but it's one sign that maybe there's a heart connection. There's some familiarity. За тэгээ энэ багшаавын барилга гэдэг юм нэг тогтчих юм бол одоо нэгэн төрлийн юм биш байдаг байна шүү дээ. Төрлөөс төрөл дамжаад явдаг. Цаашаага үргэлжилдэг ийм сайхан барилга байдаг юм байна гэж тий. Тэгэхээр ихэнх тохиолдолд бол багшин шавьяага таньдаг юм байна тий. Зарим тохиолдолд бол шавь нь бас багшигаа таньсан тохиолдол зөндөө байдаг тий. Яаж таньдаг вэ гэхээр нөгөө хүн нэг л сэтгэл дотно өөр нэг мэддэг юм шиг эсвэл зарим хүмүүс их уйлдаг тий багштайгаа уулзраад жишээлх юм бол далайн ог шиг хараад уйлдаг хүмүүс анх удаа уулзахтаа ч биш уулзрах болгондоо уйлдаг хүмүүс зөндөө байдаг шүү дээ. Далайн ог шиг харахаараа л уйлаад идэх тий. Тэгэхээр тэр адилаар тийм сэтгэл бүр үнэхээр одоо хөдөлж гин гэсэн үг үү тий. Багшигаа танихаараа уйлаад байдаг. Тийм одоо шинжүүд бас зөндөө байдгаа гэж. And then from the side of the teacher, when they recognize students from their past, maybe it's an intuitive, maybe it's a clairvoyant, maybe it's a direct knowing, depending on the teacher. But there's this incredible inclination to take care of that student again and continue on. So they will often give you little gifts, they'll often send you little notes or draw you little pictures, or they have different ways of hooking you because they can see that, there's a past connection. And they've made this promise to care for you until enlightenment. You've probably been making prayers to please, may I meet my teacher again. We make many prayers in our life. So when this comes together, there's this kind of recognition, especially in one, when the teachers are, the realizations, they have a more developed mind. So it's not something so unusual. За ялангуяа багшийн зүгээс шавьяага танихлаарэ зэрэг тэр нь одоо ямар эрдэмийнх нь байж болох вэ те багшийн одоо оюуны эрдэм илт онч төрсэн юм уу те илт мэдлэр таньсан юм уу одоо ямар
юу бар таньсан байлаа ч гэсэн багшигаа танихаараа дахиад нөгөө шавьяга ном руу хөтөлж эхэлдэг те. Тэр нь янз бүрийн аргаар ээж болно те. Багш чинь мэдсэн болвол бэлэг өгч болно өөрт чинь. Эсвэл янз бүрийн одоо юм тэгэрээ ингээрээ нэтэрээ гэл бичиж өгч болно те. Ямар нэгэн байдлаар өөрийн чинь дахиад номонд татаал ном руу оруулаад хөтлөөд аваад явчихдаг гэж те. Тэгэхээр багш урдын олон төрөлтөө шавьяга гэгэрэлт хүргье гэдэг ингээд ерөөл тавьсан байж шавь нь бас дандаа багшаасаа салахгүй байх болтгой. Бид нар дандаа тийм ерөөл тавьдаг үстэй. Лам багшаасаа төрөл болгондоо үл хагацх болтгой гэх те. Тэр ерөөлийнхаа хүчээр дахиад нэг төрөлтөө дахиад уулзаад ингээл дахиад уучраад явт юм л да. Тэгэхээр тэр учрлыг бол нэг хайхтар одоо гайхамшиг ичид баг байхгүй шүү дээ гэж. Эсвэл банда бидний ерөөлийн хүч багшийн одоо сэтгэлийн хүчээр л ингээд уулзаал дахиад уучраад дахиад номоо үзэл дахиад ингээл яваад иддэг байх нь штэ гэж те. There's also the experience where students ask sometimes a lama or a teacher, real teachers, can I be your student? And they actually say no, not because they're trying to be mean, but they see that there is not a karmic connection. And I've heard, quite often some of my own teachers even saying, no, better you go to another teacher or to His Holiness. This happens a lot with ordination too. You want to be ordained by, you pick, but it's not always the way that you want. The teachers can see who has the strongest karmic connection. So if that ever happens to you, a teacher says, no, you can't be, don't think, oh, I'm some kind of evil inherent person. Just immediately think, okay, I have a karmic connection with another teacher. That's what it means. Yeah. Some people come, crying, oh, I asked Lama, and he said, no, it's okay, Rinpoche can see, or Lama could see, and other Lamas are like this too, they can see. So they don't lie to us, they don't pretend, oh, yes, you can be. They know, okay, that person has a strong connection with somebody else. За магадгүй одоо аль нэгэн багш дээр очиод таны шав болё гэтэл нөгөө багш үгүй би одоо чиний багш болохгүй гэдэг юм уу тиймэрхүү юм хэлж болох юм аа гэж те тэр тохиолдолд бол ерөөсөө л тэнд үйл барилга алгаал гэсэн өөр ямар ч учир байхгүй зүгээр л үеийн барилга алгах те тэгэхээр тэрийг багш чинь хараад энэ хүнтэй би үеийн барилга байхгүй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ өөр үеийн барилгатай багшаа олоо л гэсэн үг байна тэрнээс тиймэрхүү юм бас харж исэн гэж те заримдаа багш нь танаас л би сахил авмаар байна гэд очихт нь үгүй би чам сахил өгөхгүй чи далаа хөшөөс очиж аваач гэдэг юм уу тэгж явуулж байгаа хүмүүсийг би зөндөө харж исэн. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг багш нь айгу одоо их цан гаргасан даа ч юм уу тэгсэн үг биш шүү гэж те тэнд сахил өгөх үеийн барилга байхгүй байна гэдгийг харсан тул юм шүү гэж тэгээ би зарим хүмүүсийг цопарын бүчин намайг шаваа болгож авсангүй гэдэг уйлж яхайг бас харж ирсэн. Тэгэхээр тэр уйлаад авах юм ерөөсөө биш. Өөр үеийн барилгатай багштайгаа уулзрал гэсэн үг байна шүү дээ. Okay. I've gone over time a little bit. And I was remembering that the teachers often say, be careful who you select as your main teachers or one of your main teachers, because you'll kind of become like them. So, yeah, I'm often late, but not like Lama Zopa Rinpoche, believe me. I'm nothing like Lama Zopa Rinpoche. I'm just his student. За өнөөдрийн хичээлийн цагаа бол нэг багахан хэтрүүллээ. Тэгээд олонтой одоо сонсч байсан гэж те ямар одоо язгуур үндэсний багштай болох вэ гэдгээ маш их харж шинжихт одоо бид нар ч яриад штэ те яг гэвэл ерөөсөө л багшаагаал дуурайдаг юм байна л да багшаасаа л үлгэр авдаг юм байна тэр адилын л болно гэсэн үг байна те тэгэхээр хинтээ адилхан болох вэ гэдгээ бас сайн бодоорой гэж те тэгээд би бол багш намынхаа цагийг хизээч баримталтгүй байсан гэж ярьжсэн тэр адилаар жоохон урт явчих гад байдаг гэхдээ яаж ч одоо Римпоче төрөх вэ гэж хаана ч хүрэхгүй. Okay. Has a question? Sure. She's very curious. Yeah. How was your
feeling when you met your teacher, Lama? Oh, How did you know? it's already too tired. I can do a very short version. It can be quite a long story too. So I never heard about Buddhism. I grew up in Western Australia and I didn't know. All I knew was Christianity. But I knew in my teens somehow it didn't answer my questions. So I went searching. I was in UK. I'd finished my Hatha yoga training. I was teaching classes and I had a lovely French woman in one of the classes. And I was having some troubles in my first marriage, as you do. And then one night we were talking after the class and she said, oh, why don't you go to a Buddhist monastery, just get out of London for a week, 1 week. I thought, oh, that sounds like a really good idea. London's pretty intense. And the work was quite intense, although it was yoga. Anyway, I decided and I went. And on the notice board there was this picture of Lama Yeshe and Lama Zopa in a very young time. And from the first Wisdom Energy book was the very first book that they produced. And then I had no idea what a Tibetan Lama was. I knew about animal Lama, but not a human. And so I went to this place. You know the story probably backwards, Hulan. Товчхон ярьчааг та нар ятрааг бол тэгээ миний хувьд бол бурхны шишний тухай сурч юу сонсож мэдсэн юм огт юу ч байгаагүй. Би Австралийн баруун эргийн нутагт өссөн христэн шишинтай аль христэн шишний тухай сонсож утсан болохоос бурхны шишин гэж юу байдгийг юу сургалтын тэр талаар огт юу ч мэддэггүй байсан. Тэгээд яг нэг 20-д насныхаа үед Лондонд ирээд хата йогийн багш болоод тэгээд йога заадаг байсан чинь тэр үед тэгээ миний хичээлд явдаг байсан нэг Франц эмэгтэй байсан. Тэр надад анх энэ нэг 2 лам ирсэн хичээл зааж байна. Лондонгоос жоохон гадаа гараад гадна гадагшаа. Тэгээд чи тийшээ очиод нэг 7 хоногийн номонд суугачаач гэж хэлсэн. Тэр үед яагаад гэвэл тэрийг их анхааралтай нааштай хүлээж авсан гэхэлэр миний анхныхаа нөхөртэй таарамжгүй гэр бүл дотор болгол болдог тийм л үйл явдал болсон байсан учраас Лондонгоос гараад жоохон амраад өөр юм сонсож мэдэх надад их сайхан байсан гэж тэгээд тэрийг одоо нөгөө хэлсэн юмын дагаад тэгээ очиод нэг ном болох газар нь очисон чи Зопорын бүч лам хоёрын залуугийн хоёулангийнхан зураг байжсэн тэгээд ингээд хоёр лама тэгэл лам гэд нэрийг тавьсан. Тэр үед бол миний хувьд лама гэдэг юм мэддэг юм ганцхан нэг амьтан л байсан лама гэдэг тэрнээс өөр юу мэддэггүй байсан. And so then through Hatha Yoga I'd already become very interested in Eastern philosophy. Somehow there was something really hooking me. And I was exploring Hinduism. But I came across animal sacrifice and I was out of there. It was like, no, this is not for me. But there were many aspects of Hinduism, of course, are very similar to Buddhism. So those parts were appealing. And then when I started attending, I decided to sign up for the course. First course was with Lama Zopa Rinpoche on Lam Rim. And I remember the first day is a bit of a blur. The second day, I remember Rinpoche started to talk about karma. And it was like, oh, lights came. It sounds corny to say this. Many people say this, oh, I felt like I came home. But it was some incredible familiar feeling. It was like the questions I'd had as a teenager, I'd been asking my Christian pastors, ministers, as they were called. And they would say, when you grow up, you'll understand. Rinpoche was answering one by one. I was sitting on, and I was writing. In those days, Rinpoche, he repeated, in fact, for many, many years, Rinpoche would repeat himself again and again and again, but sometimes you lose track of where Rinpoche is going off in this sort of direction. And Rinpoche had this cough. So a couple of words and anyway. So Rinpoche had a very unique style, but somehow I could catch every word. There was something really, familiar. And then we went into the hell realms and the lower realms. And this went on for days, and I was thinking, but somehow I wanted to hang in there. It was pretty depressing for the first few days. Anyway, cut a long story short, I was staying for 1 week, and then I rang the yoga studio and said, look, I'm sorry, this goes for 5 weeks. I can't leave. And so I didn't. And they said, no, fine, stay. So I had the supportive conditions. Then I met Lama Yeshe, so we'd have all these heavy sort of teachings of Lama Zopa. And then Lama Yeshe would come in and say, oh, dears, it's all possible. Don't be depressed. It's all possible. Women, men, you can all become enlightened. So Lama had a very different approach.
he would make faces and, it was like some sort of holy comedian. But anyway, after quite some days, I wanted to be a nun. I wanted to wear these clothes. I really had no idea what it meant to be a nun. So I said, I want an appointment with Lama Zopa Rinpoche. I want to ask Rinpoche. Тийм тэгээд нөгөө өсвөр насндаа их олон асуултууд над байдаг байсан амьдралын тухай. Тэр юм нөгөө өөрийн мань итгэл үнэмшил болсон христэн шин ерөөсө хариулж чаддаггүй байсан тий. Тэгээд эхний 7 хоногийн л номонд сууж үзьгээд очисан байж тээ тий англи юу тэр нэг тусган байсан юм уу юу байсан англи тий. Тэгээд нэг эхний өдөр Цопарын бүчи ном айлцсан. Тэр үед нэх юм одоо ойлгосон санагддаггүй маа гэж тий. Хоёр дахь удаа нь үлийн үрийн тухай ном айлцсан. Үлийн үрийн тухай ном айлтгахт нь би нөгөө юу вэ өсвөр наснаасаа хойш хариуг нэхэл бодоод байдаг байсан. Өөрийнхөө нөгөө сүмийнхаа христийнхаа багш нар очихлоор одоо нөгөө номлогч нар очихоор нөгөөдөл нь чи том болоор мэднэ ойлгоно л гэж хэлдэг байсан. Тэр бүх юмных нь хариултыг Римбуче хэлээд өгсөн. Бүгдийг. Тэгэл тэр үед Римбуче их айгүйх давтаж ярьдаг байхгүй. Нэг ярьсан юм аа ингээд жоохон өөрчлөл дахин яриад те. Тэгээд ингээд явж яснаа өөр тийшээ яваад ингээд явж яснаа дахиж ингээд их тийм өөрийн айгүй арга барилтай л да номоо айлтгах. Тэгээд дээр Римбуче айгүй хоолоо цэцдэг. Тэгээд нэг тийм үр мөц байхгүй одоо чинь барууныханд бол тийм үү. Тэгээ түрүүн гэлмөө хэлжсэн те би нэг хата йога байсан учраас баруун энэ дорны гүн ухаанлуу их татагдаж эхэлсэн гэж. Тэгээд жоохон хиндүү шишинлүү жоохон татагдаад орсон чи хиндүүд чинь нөгөө дандаа амьтныг золигт гаргадаг. Тэ амьтны аим авч золигт гаргадаг. Тэрийн сонсонгуудаа би за энэ бол миний юм биш байна гэд ингээд болж исэн гэж те. За тэгээ Римбучегийн тэр үлийн үрийн сургаал сонсоод Римбучегийн англи хэл бол бас их юу штэ их тийм нөгөө одоо юу гэж хэлмээр юм бэ их өрмөц байхгүй юу те. Тэгсэн чинь бүгдийг ойлгоод бүгдийг бичиж аваад бүгдээрээ ямар утга төгөлдөр яг сэтгэлд буугаад те бүр тэр бол аюу гайхамшигтайс тэр л яг тэр юу юм байна л та одоо буцаад баг шиг олж байгаа юу юм шиг байна тийм үү. Тэгээд 7 хоногийн дараа бас нэг хэд хоногийн дараа Ишилам төвдөн иш гэж одоо багш нь те төвдөн Ишилам орж ирээд бүр тэгээд Римбуче юу үргэлжилсэн гэсэн. Тамын зовлон яриад, бэрдийн зовлон. Баахан зовлон дурдаал бүр ийм болцсон байсан чи Ишилам орж ирээд зүгээр эрэгтэй эмэгтэй та нар бүгдээрээ гэгэр чадна. Амархан штэ гэл ингээл те. Тэгэл шал өөр олгоол те. Тэгээд 7 хоног суuna гэжсэн маань би ч багш юутай байсан нөгөө багш байсан. Йогийн багш ажилтаа байсан хүн шүү дээ тий. Тэгээ ажил руугаа уцтаад яана би 7 хоногт одоо чадахгүй боллоо энэ курс маань 5-7 хоног болохоор боллоо би эндээ үлдлээ гэдгсэн чинь ажил нь зүгээр чам чөлөө өгье гэсэн юм байна л да тий. Тэгэхээр их сайхан нөхцөл бүрдсэн гэж. Тэгээ 5-7 хоног хоёр ламынхаа номонд суусны дараа бурхны шашин гэдэг лам гэдэг үгэн ч мэдэхгүй байсан хүн маань яасан гэхээр өөрөө лам болъё гэж бодсон байна тий. Би энэ хувцыг л өмсөхгүй болохгүй юм байна. Би сахил авъя гэдэг тий. So many details, but I'll try and make it as short as I can. At that time, when I asked for the interview with Rinpoche, I was kind of a bit confused. I thought, well, Lama Yeshe, Lama Zopa, who, they both felt like my main teachers, and I didn't know anything much about, this 12 years, I'd never heard of checking a teacher. I didn't know anything about whether they were famous, nothing. So it was from my own side, a very basic intuition, I guess, that I just felt totally connected to them both. And then I couldn't decide. But then when I thought about an interview, I thought, I think I can sit down and talk with Lama Zopa. Even though Rinpoche had a very kind of, intense way of teaching on the really difficult subjects, but somehow that's where I was drawn. But when I took refuge, I took with Lama Yeshe. So in that way, I thought they're both, I can't separate them out. But then when Lama passed away, it was very clear. And then looking back, the way that Rinpoche gave me personal advice and what Rinpoche would tell me to do was like he was completely taking care of me, this kind of lost hippie, lost and found. No. So thank you for asking. Maybe there was more than what you wanted to hear, but yeah, that's, for me, there was never any doubt. And I often marvel now, wow,
thank goodness I met pure teachers. You know, I could have been so gullible because I was really looking. I thought I was on a, working holiday around the world as we hippies did then. But actually, it was very much about an inner search. And I found these two amazing gurus. It's a miracle, honestly, coming from the little wheat belt sheep farming family. Yeah, anyway, that's it. Тэгээд яг миний хувьд бол одоо өнгөрсөн жилүүдэд хизээч багшиг шинжилж явсангүй гэж чинь тий. Тэгэл учирцаа. Тэгээд багшигаа шинжлэх. Миний багш юм уу ямар эрдэмтэй гэж харах марах тийм надад огт байгаагүй гэж зүгээр яг тэр үед хоёр нөгөө сахил авмаар байна гэдэг бодол төрөнгөт аль антаа нуулцах вэ гэж бодож исэн. Хэдийгээр Зопорын бүчи шувтан тамын тухай ном альцсан, цамын зовлон дандаа хүнд юм альцсан ч гэсэн Римбүчтэй л уулзъя л гэж бодсон гэж. Тэгээ Римбүчэд өөрийнхөө одоо сахил үр төгсөлтэй байгаагаа ингээд альцсан. Тэгээд тэр үед одоо нөгөө бурхны шинд барууныхын чам бурхны шинтэй одонгуудаа аврал одуулах ам тангараг авдаг штэ. Бурхны шинтэн болж байна гэд Монголд яад ч юм тэгдэг юм. Тэгээд тэрийг нь бол төвдөө шил амаас авч ирсэн. Тэгтэл одоо ингээ эргээд энэ хурчээд ингээ эргээд харахад бол миний амьдралын бүхий л нэг жижигхэн хончин айлын охин тэг өдөөний Австралийн хончны охин ингээд тэр үедээ хиппи байсан. Тэг хиппиг та нар мэднэ те. Тэр чинь ингээл нэг улсаас нөгөө улс руу яваад ажил хийгээл мөнгө олоод тэгсээ зугаалаал те. Одоо яа хиппигийн хамиг хийгээл явдаг гэсэн. Тийм эмэгтэй, залуу эмэгтэй хоёр лантаа уучраад амьдралаа оронгоор нь эргүүлээд тэгээд миний амьдралын бүхий л юмыг тэрнээс хойш Римбүчи дааж явж исэн юм байна. Намайг хөтлж явж исэн юм байна гэдэг нь одоо ингээд эргээд харагддаг гэж тэгэхээр үнэхээр одоо тэгж тэнж явж байгаа тэгээд хоёр одоо явц багштайгаа учирсан бол миний хувьд бол гайхамшиг юм аа, эд шид юм аа гэж боддгоо гэж. Okay. Now we'll do a short dedication. I'm getting a bit worried tonight. 1 hour. There'll be nobody here next week. I'll be down to 1. За ингээд зориулга хийя гэж. Гэхдээ богинохон зориулга хийнэ. Битгий агаарай тий. Яхад эх 7 хоногт айгуул эх хөнгө болчих магадгүй. Okay, so in all seriousness, just let's recall the motivation that we set at the beginning. За бүгдээ номны эхэнд ямар сэтэл төрүүлээд суусан блэ гэдгээ эргээд нэг саная. And acknowledging because of the motivation that already this gives a basis for creating many positive imprints in the mind, and then you paid attention, and then you practice patience and whatever else. So you've created much merit, and we now dedicate this merit to the fulfillment of our particular motivation. За өнөөдөр хүзүү сэтэл төрүүлээд, миний сэтэл төрүүлээд номыг сонссны одоо олон буйны үрийг хураасан байж таарна тий. Энд хичээл шаналл гаргаад, анхаарад, сонсоод, бодож тунгаагаад тий. Энэ бүхний үрээр олон одоо үр хөрөнгө хураажээ. And in light of this topic, we can also dedicate to be able to understand the importance, the very great weight of a spiritual teacher and disciple-student relationship, and that if we know our particular teachers, we will always honour with great respect and devotion and follow their guidance, their advice. If we haven't met our teacher, may our learning, our attendance be a cause for us to eventually meet the teacher who can really guide us to enlightenment. За ингээд энэ сайн буйны өөр шимээр бидний энд зорж ирсэн хэрэг болгон сэтсэн сансан болгон маань бүтэх болтугай гэж зориулъя. Тэгээд энэ ялангуяа энэ үзэж байгаа номтойгоо холбогдуулаад бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр дээдийн одоо номын багш язгуур үндэсний лам багштайгаа учирсан нэг нь бол төрөл бүхэндээ үл хагацах болтугай. Багшийн одоо тааллыг хизээдүүл өмцүүлээд гагц одоо зарилгын дагуу зарилгыг энэ төрчлэн дагах болтугай гэж зориулъя. Учраагүй нэг нь бол өтөр төргөн учрах болтугай. We can also dedicate for the long and stable life of His Holiness the Dalai Lama,
for other precious gurus, especially that their holy wishes, which are always concerned for sentient beings, may be quickly and perfectly actualized. Бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр дээрхийн гинтэн Далай лам болон өхөөл ихэстэй ислам багш нарын өлмий бат оршоод амьтны тусад тавьсан сайн эрүүл болгоно төрчлөн бүтэх болтугай. We pray that the correct reincarnation of Lama Zopa Rinpoche will be identified without delay, and that Rinpoche will have all of the supportive, conducive conditions to grow up well, to be able to continue his works for sentient beings, what we call the vast visions of Rinpoche. Тэрчлэн Zopa Rinpoche ламтны эндүрэггүй дүргэн нүтэр төргнээ тодорхойлтугай. Тэгээд олон зүйлийг амьтны тусыг асар ихээр бүтээн гэсэн тэр бүхий л санаагаа гүйцэлдүүлэхэд нөхцөл болгоно нь сайтар бүрэлдэх болтугай гэж зөвлөв. And finally, we can dedicate for peace and harmony to prevail throughout our world amongst all people, amongst all beings. Бидний хураасан сайн буйны шимээр энэ хорвоо ертөнцийн амьтан болгон амгалантай их тайван сайн сайхан уршилтгай гэж зөвлөв. So thank you very much. Mashik Baitla. Thank you, Hulan. I hope you're not getting this lurgy.